Powerful. So, Jeremiah 38, verse number 1. Somebody read for us, please. Jeremiah 38, verse number 1, going down to verses number 9. Read with power. Read with power. It's one of the most powerful scriptures you'll ever read in the Bible, and I'm a lover of scripture. If I tell you that, it is so. It is. Somebody read for us, please. 38. Jeremiah chapter 38, verse 1. Going down to 9. Nkosi yami, laba bantu benzile okubi. Verse 1 to 9. uShefathiya indodana kaMathani. Number 1. Yes. NoGedaliya indodana kaPhashuri. Number 2. Kubeka mina unganginaki. Funda lapho. noJukali indodana kaShelemiya. Number 3. noPhashuri Number 4. indodana kaMalikiya. Bawezwa amazi uJeremiya awakhulumayo. Let's go. Kuba bonke abantu ukuthi usho kanje uJehova uthi osele kulomuzi uyakufa ngenkemba nangendlala nangesifo kepha ophumela kumakaledi uyakuphila nokuphila kwakhe kuyakuba impango kuye aphile. Verse 3. Usho kanje uJehova uthi lo muzi uyakunikelwa nokunikelwa esandleni sempi yenkosi yaseBabele iwuthathe. Verse 4. Zase zithi izikhulu enkosini makabulawe lo muntu njengokuba edangalisa izandla zamadoda empi asele kulomuzi nezandla zabantu bonke ngokukhuluma amazwi anjalo kubo ngokuba lo muntu akafuni ukuthula kwalaba bantu abafunela okubi. Verse 5. uSedekiya inkosi wayesethi bhekani usesandleni senu ngokuba inkosi ayinamandla okumphambanani ngalutho. Verse 6. Zase zimthatha uJeremiya zamphonsa emgodini kaMalikiya indodana yenkosi owayesesigcekeni lelitilongo. Bamehlisa uJeremiya ngezintambo emgodini kwakungekho manzi udaka lodwa. uJeremiya washona odakeni. uEbedi Meleki amkushe umthenwa owayesendlini yenkosi obekade awumkoshi futhi awumthenwa. Qhubeka. Esezwile ukuthi bamfake uJeremiya emgodini. Inkosi ihlezi esangweni lakwaBenjamini. uJeremiya usodakeni kodwa inkosi ihleli esangweni. Qhubeka. uEbedi Meleki waphuma endlini yenkosi. My God. Wakhuluma enkosini wathi Nkosi yami Nkosi laba bantu benzile okubi ngakho konke abakwenzile kuJeremiya umprofeti. Amadoda awu4 enze okubi. Abamphonsile emgodini. Uyakufela endaweni lapho ekhona ngokulamba ngokuba akasekho ukudla emzini. Inkosi yayisimiyala uEbedi Meleki amkushe ithi thatha lapha abantu abangamashumi amathathu. Ufakwe abantu abawu4 kodwa zokhishwa abantu abangakhe. Bathi abantu abangakhe? Abangamashumi amathathu. Amangakhe? Amashumi angamathathu. Shumi amangaphi? Amathathu. Okay, 30, right? Yes. Okay. Uhambe nabo umkhiphe uJeremiya umprofeti emgodini angakafi. Bathi mkhipheni angakafi. Yes. Hallelujah. Mkhipheni angakafi. Mkhipheni angakafi. Nami ngizele lo nje kufanele sikukhiphe ungakafi. Selelo kufanele sikukhiphe ungakafi ngoba isimo abakufake kuso bafuna ufile. Kufanele sikukhiphe ungafanga ngoba uzohamba manje. Kuthiwa inkosi ihlele esangweni kodwa uJeremiya usodakeni.
abamfake odakeni bahlele ezindlini inkosi ihleli esangweni lika Benjamin. uJeremiah akaphoqanga umuntu, uJeremiah akashanga umuntu, uJeremiah akazange abaleka nemali yomuntu, uJeremiah akazange kuthiwa webe imbuzi yomuntu, uJeremiah akakolota umuntu kodwa kuthiwa akafaka odakeni. Lamhlabeni uyayifela into engekho. Fele nje ukuthi unoqiniso, umenze maqiniswe. Jeremiah akaphoqanga umuntu, akashanga umuntu, wakhuluma iqiniso, wabatshela into ezayo. Wabatshela ukuthi uNkulunkulu uthini, wabatshela ukuthi ngoba nethembe amasotsha wenu niyothunjwa nahambe, ngoba nithemba amandla wenu niyahamba, ngoba nizithembe nina niyahamba, ngoba nifuna ukuphenduka niyahamba, ngoba nifuna ukuhlala kule ndawo niyahamba, ngoba anifuni ukulalela uNkulunkulu. Uyosala kule ndawo le noyohlala uyobulawa ngenkemba. Bakwata abantu mawukhuluma iqiniso. Jeremiah akaphoqanga umuntu, ngani kwethu uJeremiah wabatshela iqiniso ukuthi nizofa, iqiniso uyalifela, iqiniso uyaliboshelwa, iqiniso bakushayela lona abantu, iqiniso bakuloyela lona abantu, uyaqoshwa emsebenzini, uqoshelwe nje ukuthi ukhuluma iqiniso. Baze bakubize ngempimbi kodwa ukhuluma iqiniso. Baze bakubize ngomuntu oqoshisa abantu emsebenzini kanti umele iqiniso. Angeke phela sintshontshe emsebenzini bese sifuna ukuhola kahle ngoba ikhampani imali yakha ngalezinto esizitshontshayo. Jeremiah bekangathakathi, uJeremiah bekamele iqiniso, uJeremiah bekamele uNkulunkulu, uJeremiah bekemeqinisweni, uJeremiah bekashumayela iqiniso, uJeremiah bekakhuluma izwi lokukholwa, uJeremiah bekabakhomba indlela, uJeremiah beka-expose izono zabo, uJeremiah bekabatshela ukuthi ababuyele enkosini, uJeremiah bekathi abalahle izinto abayiphethe, uJeremiah bekathi abayeke izinto abazenzayo ezibaqabanisa noNkulunkulu noma yakhe emsane, kodwa uJeremiah bathiwa ngabantu, uJeremiah ufaka emgodini akafe lo muntu. Ekhaya wena bakusondela into engekho, bakusondela nje iqiniso. Elokishini wena bakusondela into engekho nje, bakusondela nje iqiniso. Awugamanga wena, awuthathi indoda yomuntu uyazithandazela, kodwa bathi ifa, abaso nokuthi mthatheni niyomlahla kwenye indawo, abathi akafe. Because people who don't want the truth nomabuza bafuna bafe labakhuluma iqiniso. Wathi omunye umuntu uyasebaningi bantu abayiwula kule nsuku zokugcina ngathi the dumb people have become louder. Abasibaninga laba abekade bayiwula bavalwe iqiniso babe sebaba loud ngoba iqiniso seliphuqwe indawo, bantu abaphethe iqiniso sebasuswe kundawo. So laba baqamba amanga seba loud right now. Azathi omunye emasontweni segcwele abafundisi abafake, abazalwane abafake, ayisekho le nto yokukhona kana laba asidwela ababhedayo bathole iplatform ku-television, bathole iplatform naku-social media, babonwa abantu abaningi, kwathiwa laba baneqiniso abacindezelwe bangabi namandla namali nasikhala sokuvele endaweni kuthe bakubonakala ukuthi laba baphethe iqiniso, kwathiwa asibakhela amaskandala ukuze bangaphakama, asibavale basavela ukuze bangaphakama. Manje amanga sekabukeka njengeqiniso, iqiniso sekungathi amanga owenza okulungile ngathi uyabheda, lo wenza okubhedayo ungazuthi wenza okulungile sekushayela izandla bantu abarong. Wena-ke Thobile uza nento ephilayo, ubani oyokuzwa wena umele umndeni wakho but I'm defending the truth, ubani oyokuzwa ngoba nowagcina bekwesikhundleni umuntu owayebheda obekade ayisigebengo sowunesithundla manje wenza konke okusemandleni akhe feyita ukuthi wena uneqiniso noma uneqiniso ucindezelwe. Wena bakusondela ukuthi uyivila usondwa amavila ukuthi uyasebenza, wena bakusondela ukuthi uyiphatha kabi usondwa abantu abayiphethe kabi. Impilo yakho seyiyabahlaba, impilo yakho iyabalimaza ngoba ibakhumbuza into engakamele ngabe
awufanele ukuyenza because it costs nothing to be kind. Ukuba right akucost next akufuna imali kodwa ukubheda kukudinga imali. Ukuziphatha kahle akucost next ngane zamethwa kodwa ukubheda kufuna imali. Ukuzenza isikhokho kufuna uthengane nogwayi notshwala uvele neimpahla ezinjanjana utshengisa isigqoko ube isilwane uthengane nemese wena ngoba ulungile uvuke ekuseni ugeze nje uphumele ngaphandle sebalwa nawe ngoba masekubekiswa kubekiswa ngawe kuthiwa kube nifana nosibani manje ngabe ni right. So i-example kweminye imizi neminye imihlangano but abantu siyamazi umuntu ophilayo thina uzibani nina niyabheda just because sekunawe ke manje semela kususwe wena hayi ngoba uyabheda sikususela ukuthi right ukuze kusale kukhohlakele wonke umuntu. Asifeli into engekho ngane zakwethu sifela nje ukuthi Nkosi yami siphila kamnandi noJesu wethu. Bantu bafuna sibambe inyanga noJesu. Bantu bafuna sibambe imithi noJesu. Bantu bafuna sibambe amadlozi noJesu. Bantu bafuna sibambe iwayini noJesu. Bantu bafuna sibambe isinefu noJesu. Bantu bafuna sibambe izinto noJesu. Sathi thina asifuna ukuyothenga, sifuna ubaba ongathengwa ngemali, sifuna ukuhlala noJesu ongathengwa ngemali. Owathi kuyangeneka nethi mawunokho asimfuni wemoto linto ukuthi ngikholwa ngoba senginekhala. Sifuna lothi noma uhamba ngenyawo but woza sifuna uJesu ovumela wonke umuntu ongenandaba ukuthi uhlale emkhukhwini, ongenandaba ukuthi uhlala akuziphiya, ongenandaba ukuthi ugcoke impahla ezinjani. Sifuna loyo but hayi khona ifanele lenu liyabheda, ifanele labahluphekile kanti wenina nonke enikhathele enisindwayo wezanithi akazange athi nina nemali wathi nonke abekho abantu bamba nenisindwayo wezasizana ngoba sinemali sibiziwe lokusilana. Hayi abekho abantu bamba asizana ngoba sinemali kwathiwa wenina nonke wozana bathi nikithelani imali eyintweni ezingenamsebenza woza sibiziwe. Wena sowufuna nje ukuthi wabizwa wasabela abekho ngapha mbe ngapha sewufuna nje ukuthi uvuka ngo-12 uthandaza awukake yabonakala inyanga kakho, awukake wabonakala umwaka wabonakala umuntu oyofaka umuthi egedini lakho, akake kwaba nomsebenzi wamadlozi kakho. Sowufuna leyo nto nje ukuthi babakubona uphithizele egcekena usuke ushaya amathanzi uthi commando shaya iba yakhasaka bona ngoba bajwayele ukuthela izinto abazi ukuthi wena unamandla bese balwa nawe ngoba basumisela leyo nto ukuthi simamthandazweni. Please. Church uchemela mawe mesithandeni beke manje njalo avuke kusena abatshela ukuthi niyabheda senikhonza abanye uNkulunkulu ithemba lenu senilibeke ezandleni zamasotsha wena lithi your size of the army that you have will not withstand the size of the army of the king yaseBabylon. But akabulawe lo muntu ngoba wakhuluma iqiniso bantu bazolwa nawe. Angeke kuthiwa umntwana usafunda isikole kodwa ujola nabantu abawu-5 ufunani emjolweni kufundwa ufunani endabeni zabomathandana kanti nawe uyafunda i-assignment uyoyenza nini kanti usafunda ukubhemelani ungumzalwane udakwa njani ungumzalwane uphahla njani ungumzalwane ugebheza njani ungumzalwane ukambamala njani ungumzalwane uhleba njani ungumzalwane uyithatha njani indoda yomuntu ungumzalwane. Jeremiah the weeping prophet ukhuluma nabantu abahlengwa uJehova, isizukulwane zabantu abahlengwa uJehova ubatshela ngoJehova balwa naye bathakabulawa. So the price of saying the truth is death. Lekho ngapha uyabona mawukhuluma iqiniso ngaka abantu abakhuluma iqiniso abanabangani, ngaka abantu abamele iqiniso abanabangani, ngaka abantu abaphila iqiniso abanabangani ngoba bantu bayawathanda amanga, bantu bayithanda into efeyila, bantu bayithanda insila, bantu bayithanda into yokukhohlakala kodwa ngizomemezela mina
ndaba abantu bayahamba abantu bayabuya kodwa ngiyobe solo ngimile ukuthi angeke singene kwenye indawo siyohlala la njengoba Maria sohlala enyaweni zikaJesu baba hayi njengoba Maria sohlala ayovela baphinde bahambe baphinde kodwa siyobe siso alikho elinye igama akusilona la profeta akusilona la sonto akusilona la ngeloza elanikeza amandla ukuba lisindise elikaJesu kuphela elikaJesu kuphela faith ayisiya abantu abangenama responsibilities mina ngibela ngine responsibility yokulimela iqiniso inhlamba zikhona yokulimela iqiniso inkabi ithengiwe yokulimela iqiniso isimo sami singavumi yokulimela iqiniso ungalelo amalanga yokulishumayela ivangela ni right noma ngekho right yokulimela noma ingazizwa kahle kodwa ngiyobela ngisho indlela yakubaba lithi babheka kuye ubuso babo basebuyakha ekanza kwethu khanyisa impilo uJesu lokungakhanyisa ikhandlela kodwa isibane sokuphila uJesu oyilanga lokulunga uJesu. Faith is for those who are called. Wabizwa wena awukhe sonke ngoba uyagula sekusetshenziswa ukugula ukuthi ulandwe wena awukhe sonke ngoba uyahlupheka nje kuphela sekusetshenziswa uhlupheko ngoba awuzange ufuna ukubuzwa uright sewuza manje ngoba sewugakekile wabizwa wena awuke sinehlupheko lana uze ngoba wabizwa bathi sabela uyabizwa Adamu ukuphi na abemezwa Adamu wathi ngilapha Nkosi angazi nobuzela ukanti uzophila kuphela na laluzohlangana noJehova uzohlanganiswa noBaba in the name of faith is for the called. Faith is for the called. Sabizwa thina usimela Nkosi nawe ubizwe lokula ngabizwa ngasabela nawe ngicela usabela akusisi baba kuhlehla nyova akusisi kwenza ungathi uyabona ungabona akusisi kwenza ungathi uyibambile ungayibambanga akusisi kwenza ungathi usenkosini ungekho enkosini akusisi ukudlala isonto akusisi yonke leminyaka sonuyadlala angeke udlalela lo nyaka njengoba ubona ingozi zingaka nje usengahamba noma enganginina ungahambi kwaziwa ukuthi ungumzalwane kodwa ezulwini ungaziwa njengomntwana kaNkulunkulu in the name of ushelo wena angifuni ukuhamba ngidlala ukukholwa angifuni ukuhamba ngidlala isonto angifuni ukuhamba ngazi wesontweni kuphela ngazi wesulwini angifuni ukuhamba ngakalimela iqiniso mina ngilindele uDisemba mhla ka16 we reconciliation day ukuze ngikhulume iqiniso nangibhoboke mhla ka16 ngiyafinalize mhla ka16 December ngibhoboka every day iqiniso ngilisho every day akulindelanga ukuthi ngize ngibe nemali ungikhande ngikhuluma iqiniso akulindelanga ukuthi kuze ngize ngikashwe ungikhande ngikhuluma iqiniso akulindelanga ukuthi ngize ngibe nento zama ungikhande ngikhuluma iqiniso ngalikhuluma ngingenanetha ngifaka isithathu lesisodwa solo ngilimele namanje akakho umuntu ozokusiza uJesu ukulala nabantu abaninzi angeke kukusize uyosizwa uJesu uyobhema lonke ugwayi olukhona emhlabeni oyokusiza sebenza amadlozi angeke ukusiza hlabela abaphansi angeke ukusiza Jeremiah lo umlilo labatshela mamgubeni ubatshela nje lawo magama uthi nina njengoba senethembele kokunye senizosuswa kule ndawo vumani ukuhamba ningali kusho uJeremiah uthi vumani ukuhamba bathi akabulawe kwathiwa kenzwe njani akabulawe phela mna faith eshawutayo there is faith that shouts there is faith that stands when others sits khona faith baba abantu abamemezayo thina sinale faith yokuma abanye bahlala phansi bakhona abantu laba because bangabe kuthiwa sikahlaseleki njengebandla abanye bamemeza kodwa mase kuthi ibandla lisephola liyahlaseleka banana bemayo baba hayi thina siyema baba thina sema kuyiCovid sema sathi khona ophilisayo usaphila
faith that stands when others are sitting down. Ngikazi uPetro sangasekho uJesu emhlabeni babeli bahlangana endlini eyodwa bathandaza wahle uyehla umoya ongcwele babaqala bakhuluma ngama-tongues baqala ukukhuluma ngama-tongues abantu abangawazi ama-tongues abangama-understand umoya ongcwele ebebakade bangamthandi uJesu bathi badakiwe labantu ngoba uyabona usengakafika esigabeni sokuthi abantu bathi uyahlanya mawukholwa usengakakholwa kahle funa masukholwa kahle bathi ukhuluma izinto ezingazwakala nezinto ezingekho kana konke engilandayo from another world amagama engiwakhulumayo agcwele ifaith nezwi phakatha namagama esiwakhulumayo anoJehova phakathi umuntu ongenayo umoya kaNkulunkulu okunye sikwenzayo angeke akuqonde ngoba wakulomhlaba thina siyadlula kulomhlaba siba balomhlaba sikhuluma izinto ezingekho ezifu sikhona in the book of Romans 4 down by the verse lithi noNkulunkulu wethu umemezela into engekho kube ngathi into enjani ekho. Then there is faith that prays, kuna faith ethandazayo. Then there is faith that pulls prophets out of the pits. Uyakwazi ukukhola ukukhipha abanye abantu emgodini abafakwe kuyo ngabanye abantu. Abantu abagood in prayer, they are loud in prayer, but they are not aligned with God. Because access to God doesn't mean you are aligned with God. Proximity to the prophet doesn't mean you have received the power of the prophet. Being close to the rich doesn't make you rich. It makes you to understand the riches. Abanye abantu bahamba nabanye abantu kodwa bangayemukeli lento ephethwe yilabanye abantu. That is why abanye they are followers, abanye they are leaders, although they are in the front. So there are people who have faith yokuthandaza bese kunabantu abane faith yokukhipha abantu emgodini. Masonto amaningi ke Nkosi yami anifundisa kakhulu le faith yokuthandaza. Mina ngifuna ukunifundisa ifaith yokukhipha umuntu emgodini. Abekho ngapha usina sesithandaze kakhulu kodwa sikakhona ukukhipha abantu. Lonyaka lona ungabe bakufakela ifaith yokukhipha umngeni wakho kulobuthi abakuwo kunenkinga abakuwo futhi nalendlamba nalenkinga abakuzo bazophuma after this service. Somebody shout, I'm taking them out. Oh, they're not here. I'm taking them out. Tell his hand about faith to pull prophets out of the pit. God is not only watching over people who believe in Him. God also watches over people who protects what He is saying. Abantu funa bazibangise lapha. Ngithi uNkulunkulu akavikela abantu. Ne kuphela laba bathi bayakholwa nalabo bathi bayakhonza bese ukuvikela nalabo abavikela into ayishiya. Is it right there? Matthew chapter number 4 uSatan wathi wafika kuJesu wathi shintsha lethe libe yisinkwa wathola indoda engathandazi kuphela evikela into eyashiwo yathi le ndoda it is written. In other words, I am a gatekeeper of the word of God. Angeke mina ungidukise ngoba ngiyakwazi ukukuvikela okwakhulunywa uJehova empilweni yakho. Sinikezwe abazalwane uJehova sekakhulumile baphinde bathi hayi baba siyayivikela lento. Athi uDavide ngiyolonda izwi lakho. Mina ngifuna abazalwane abanjalo abalibamba balonde izwi labani la. So God also protects people who protect what He has said. Balwele into ayikhulumile. So namhlanje we're teaching you what we call matured faith. Matured faith. Not the faith that shouts or prays alone. Faith that takes risks. Faith that rescues people. Faith that reasons. Faith that takes risk. Faith that reasons. Faith that rescues people. And faith that remains. Ukholwa kungapheli. Ukholwa kusiza abantu. Ukholwa ukubonelelayo. Ukholwa ukubonisayo. Ukholwa okubonayo ukubaluleka komunye umuntu. Ukholwa ukwazi ukubambisana nomunye umoya. Ukholwa ungafuna ukuvela. Ukufuna ukuveza isandla sikaJehova. That's the faith emele uhambe nawo namhlanje. Ngikholwa God. So Jeremiah was thrown
in the cistern not because he has killed someone, raped someone, or tortured someone. He was thrown into the cistern because his message threatened false security. Kunabantu abasho ukuthi ubuhle babo will get them to the top. Abanye basho ukuthi imali yabo will get them to the top. Yababuya abanayo imali ungayindawo empilweni. Yabangizwa labantu. Imali ikhona kuthiwa lekhane laba right nje. Kodwa abantwana bakhona bafeyili bagida amatanga. They are not going anywhere. Baze bafaka ama extra classes. Babatholela abanye othisha baze bafundisa. But imali yabo ayisabafaki kule level. False security. The first card we know it's not declining, but umekanti ongena ngobuso, ungena ngomusa kwezinye indawo. Ubuso bakho ukuthi uyafika nabo kwenye indawo bathi umuhle bona, kodwa sifuna abahle la, sifuna abanende ehlukile kule ndawo le. So ubuso bakho noma umuhle kanganani, kukhona okungeke kukwenzele kona. uJezebel wame fastering. But nake me fastering abona uJehu eza. Sengathethe yonke impilo kaIsrael ebeke emva kwakhe. Wema uJezebel iBhayibheli wathatha imakeup wasifaka imakeup wema ngase fastering. Wabheka enzansi awindini wabheka enzansi wathi ubuhle bakhe buyashindisa uJehu umqondo. Kanti sewuthintwe umprofeti igama lakhe kuthiwa uElijah kwathiwa uyoba inkosi kaIsrael. Wemegeme fastering uJezebel wabasho ukuthi uyomkhanga ngokuhle wathi angitshaliwe nawe. Ambambu ehamba kodwa ngeke umbambe mina lithi mphonsele phansi lithi bavele bamphonsela phansi ubuhle bakho angeke bukusize every time. Awusasime ngabo, I'm telling you. Khona la ungangena khona. Khona babambe ngobuso bakho. Khona babambe ngedress code yakho. Because konke bayifuna ngaphakathi kwakho. Kunamanye abageda check inhliziyo yakho. Bayibona ngesimnene uyajika. Bayibona ngenalo uthando uyajika. Bayibona ingqondo yakho ingenanhlakanipho uyajika. Kunamagate ongangena kuwo ngoba itareta awunayo, ipower awunayo. Amanye amagate akavalwa nje ukuthi awufundanga. Avalwa ukuthi you don't have the power and the presence. IBhayibheli wongena amadoda eBhabhilona in the book of Daniel chapter number 1. Lithi baba abantwana bamakhosa kodwa kwathiwa nabathathwa njene bathathwa indoda ethiwa Ashpenaza. Yathiwa bambe bawufundiswa lithi abazande bakuthwala ekhanda ukuthi babantwana bamakhosa lithi they became 10 times better. Why? There was prayer and covering helping them to learn a new language, to learn a new system, and they became rulers. In a foreign land, they became ruler. Angazi ngikhuluma nebandla. Into zoyenza nonyaka abanye bayibuza ukuthi why kanjani ngoba you be a first learner this year. Okufana ngapha babona soyazi bakufaya ngapha babona soyazi in the name of the leadership grace is coming upon your life. The leadership grace is coming over your life. You will lead this year. You will be a leader this year in the name of. Isn't it blessed?